Sikulotshisa ke godu begodu sikwamkele ehlelweni ungubani lamibizo ngingithulani ngingwakabongwe nangambala sisesekhona la. Babu Sibanyoni njenganyana kade usasinabela ngendima yakho nomsebenzi wakho ekubeni liGcwetha. Inyaka iyakhamba ke kufika isikhathi seUDF. Yaba yini ke indima yakho lapho? Indima yami ku-UDF yaba ukuthi ngalesi sikhathi isungulwa iUDF ngabo 1983 inhlangano ezifana nabo ANC ezifana nabo PAC zazivalwe umlomo kodwa ke iUDF khabe kungiyo ekwaziyo ukuthi isinikeze ilwazi ngenhlangano ezivalwe umlomo ngendlela yokuthi bekade kukhona incwadi nangikhuluma ngencwadi ezahlukeneko bekhona ama pamphlets bekade khona ne-literature uthole ibhuku njenge Rivona trial ukuthi umlando wabo Nelson Mandela wasuka bunjani babotshwa bunjani bagwetshwa bunjani bese uyakwazi ukuthi ufunde ngokunabileko ukuthi khabe benzani nani kwagcina siba sungula iphiko lezepi kuyo ihlangano umkhonto wesizwe manje ke ekade sikwenza ngalokho ngaleso sikhathi besikwenza ngokuthi sifihle incwadi lezi engikhuluma ngazo ama pamphlets ama literature imbhuku lezi bekade sizifihla ngisho nengoma ingoma ekade zivaliwe bekuvalwa ingoma kuthiwa ingoma le akafanele ukuthi idlalwe irecord nazo besizithola nangase ngingene emlonyeni kancane ngimuphi umhlahlandlela ekhawusetshenziswa lapho khulukhulu ekuvaleni lezi zinto lezi inhlangano lezi ekuvaleni lezi ngoma lezi engatsho ukuthi zazichochozela abantu ukuthi baragele phambili nomzabalazo umthetho kabe ubudisikhulu ekuthomeni kwakuthiwa i-Terrorism Act i-Terrorism Act kwakuthiwa noma uphethe incwadi njena ekhuluma nehlangano evalwe umlomo sewuphule umthetho isabuvukela mbuso ya ngokuhamba kwesikhathi igcine seyibizwa kuthiwa i-Internal Security Act kusho ukuthi umthetho wezokuvikela ezokuphepha zangaphakathi. Mhlamunye ke nasiragela phambili kancane ke njenganyana usasinabela ngeUDF isikhathi siyakhamba ke kufika abokhodesa mhlamunye ke nakhona nabakhona lapho begodi nafike nasebenza ukwenzani namkha indima yenu eqhakatheke khulu enayidlalako ngaphakathi kwekhodesa imkhulumiswano yangaleso sikhathi. Indima engayidlalako ngaphakathi kwekhodesa ihlangano yaka-ANC yangikhetha njengoGcwetha ukuthi ngibe umeluleki we-intando yesizwe party inhlangano ebekade iphethwe umntwana wenkosi usenza ngakhona James Mahlangu ihloko leya kwangumoya yakho ngalalo uphumulo ngaba umeluleki kiyo ikhodesa nasihlangane eWorld Trade Center eKempton Park lokho ke nakukhulunyiswa nako ngokuthi kufanele kube khona ichuguluko enaheni eSouth Africa ngoba ihlangano yeUDF kwakuyihlangano ebaziyo ukuthi inombono ofanako nehlangano yaka-ANC aloke base babona ukuthi akuthathwe amagcwetha azokwazi ukuthi into efunwa ihlangano ka-ANC nale nhlangano ezikhambisana nayo zikwazi ukuthi zikhulume into yinye enye ngeyaka Inos Mabuza lene kade ikangwane nayo ekade ikhambisana nayo ihlangano yaka African National Congress. Misebenzi emihleke Babu Sibanyoni osinabela ngayo le begodu nesizukulwane sanamhlanje ekufuze ukuthi siyazi begodu sikwakwazele njenganyana siniletha ngaphambili nje sithi bahali abangakabongwa. Siragele phambili ke ubanini liGcwetha lamalungelo wobuntu. Ngibe liGcwetha lamalungelo wobuntu ngikhethwa ngo December ngizathi ngo November umnyaka waka 2016 ngaba ke liGcwetha elikhethwa ukuthi ngibe ucommissioner ngoba kwaba khona ukuthi bafuna abocommissioner baphakamisa amabizo banza ishortlisting basithumeka imibuzo ngase ngiba ngomunye ke wabocommissioner abakhethiweko ababunani kodwa ke ngifuna uhlathulula ukuthi ngaba ngucommissioner wesikhatshana ngoba kuthiwa i-part time commissioner abanye kuthiwa i-full time commissioner kodwa na ke
siza ukukhuluma ngezamalungelo wobuntu bengikwenza umsebenzi loyo nangaphambili kwalokho ngoba ngasebenza kunhlangano ezifana nabo niPilo, National Institute of Public Interest Law and Research, la kade kuqalwa khona nasithi interest ukuthi i-public interest yini into bekade izinsizilo kakhulu ebantwini abanzima, umhlako bekade ukhona ngaleso sikhathi. Njengayena uSinabela ke kuthi-ke uba liGcwetha lamalungelo wobuntu ngomnyaka wenkulungwana ezimbili olekwe phezulu lapha ngeminyaka eli-16 2016. Nokhona sibuyela emva kancane lapha kufika khona ichaphuluko ngomnyaka ka-1994 ukufikela kiwo umnyaka 2016 lo oba khona liGcwetha lamalungelo wobuntu. Waba yini umsebenzi wakho phakathi kwaleminyaka u-1994 no-2016? Ukusukela ke kumnyaka ka 1994 ngake ngayosebenza ngasebenza eKangala, ngikhethwe njengomeyara eKangala TLC. iTLC bekuyi Transitional Local Council. Ngasebenza ke kuba ngumeyara wakhona, bese amakhansela amachumi amabili 20 ngingumeyara wakhona. And nangaphandle kwalokho ke ngase ngiba unobhala wePretoria sub-region. Bekade kune sub-region ekuthiwa iPretoria sub-region, lokhu akusasene isikhathi la kwakuthiwa khona kune PWV, Pretoria Witwatersrand Vereeniging. Ngaba ngunobhala walapho ke ngaleso sikhathi. Misebenzi emihleke leyo, kodwana ke nasicalako umlando wakho sithola ukuthi kwaba nesikhathi lapha khona uba seParliamente. Waya nini eParliamente? EParliamente ngaya ngo-April umnyaka ka 2004. Ngaba lilunga leParliamente, member of Parliament, MP, kwaze kwaba umnyaka ka 2014, iminyaka elithumi. Mhlamunye ke nasicala imisebenzi yakho njengelunga leParliamente, wafike wasebenza ukwenzani ngoba nasiyazi ukuthi kumkhakha namkha ihlangano enabehle. Kwaba yini umsebenzi wakho ngaphakathi kweParliamente? Bekade umningi khulu. Ngaba usibebe we-Portfolio Committee yobulungiswa, Justice Portfolio Committee. Ngaba futhi ngu-secretary we-cluster ekade kuthiwa State Security and Peace Cluster. Kwathi nakuhamba isikhathi kwatholakala ukuthi uchairperson wayo uyakhethwa uba ngu-deputy minister weze transport, ngikhuluma ngomama uChikunda. Kwatholakala ukuthi kufanele ngibambe isikhundla sob-secretary, ngibambe kodwa nesikhundla sokuba ngu-chairperson. And ngaba futhi ke lilunga le Judicial Service Committee, iJSC, le ekhetha labo ekufanele ukuthi babe majaji enaheni eSouth Africa. And kabe ngingojamele iJSC kuSaday. iSaday kusho ukuthi South African Judicial Institution. Kwaba ukuthi kufanele ngisebenze kuyo ngikwazi ukuthi ngiragele phambili. Abanengi bamazingo kwephimbo namhlanje simletha emehlweni akho mlaleli ukuthi umazi ukuthi ungubani uJB Sibanyoni. Nginguthulani Bongwe, lihlelo ungubani.